Amakuru Now TV, we are to give you update. Twongeye kwasoza kunze mudukocha ku mujyora YouTube berekanizere ko mubeze neza cyane rero atugarutse ku makuru agezweho kuri uyu mugoroba ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi 2026 muri studio muri kumwe na Fisto da Silva nk'ibisanzwe. Amakuru yacu rero tuje kuba twayahera kuri zino ngingo z'ingenzi azikurikira. Mu Rwanda rero u Rwanda rukaba rwafashe ingamba nshya mu kugira ngo rurebe ko ibiciro bya peteroli na essence byagabanuka nk'uko Minisitiri w'Intebe yabitangaje. Aho rero muri zimwe mu ngamba igihugu cyafashe uraza kuzimenyera muri aya makuru. Wicyo ngusaba no gukurikirana amakuru paka ageze ku musozo, uraza kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye twaguteguriye kuri no nkuru. Hanyuma kandi muri aya makuru turaza kuba twabagezaho indi nkuru y'uko rero perezida w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika Donald Trump yongeye kugaruka ku masezerano igihugu cy'u Rwanda cyasinyanye n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kureba ko ikibazo cy'umutekano muke cyakemuka ugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero Donald Trump yavuze iki? Uraza kuba wabimenyera muri aya makuru mu buryo burambuye, we nuze kuba wajya kure. Muri aya makuru kandi turaza kuba twabagezaho inkuru rero hari inkuru ku munsi w'ejo twabagejejeho nako n'uyu munsi, aho rero twagejeho uyu munsi twagejeho inkuru y'uko umuyobozi w'ikigo yakubiswe ikintu ku mutwe hanyuma bamusigara intere. Hari amakuru mashyashya rero uraza kuba wayamenya twaguteguriye kuri ino nkuru twabagejejeho uyu munsi. Hanyuma kandi muri aya makuru turaza kuba twajya hanze y'u Rwanda. Amakuru yacu turaza kuba twayahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero turaza kubabwira ko igisirikare rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye kurwana n'umutwe wa M23. Aho rero turaza kuba twagira byinshi tugarukaho kuri no nkuru kugira ngo ubashe kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye. Aho rero imirwano yongeye kubura mu bice binyuranye biri mu rugabano rwa teritwari ya za Masisi ndetse na Waikare mu ntara ya Kivu ya ruguru. Uraza kuba wamenya byinshi bitandukanye kuri ino nkuru, ndetse unamenye niba hari abayiguyemo cyangwa se hari abaturage bakuwe mu byabo. Hanyuma rero muri aya makuru kandi turaza kuba twajya hanze ya Afurika tugaruke ku makuru agezweho ku ntambara ya Iran ndetse na Leta Zunze za Amerika na Israel. Aho rero turaza kuba twabigarukaho mu buryo burambuye. Trump yatangaje amagambo akomeye arimo no kuvuga ko Iran iri gushaka kumwica, gusa abahanga baravuga ko ashaka kuba ari urwitwazo kugira ngo abone uko atera Iran akongera kuyigabaho ibitero. Turaza kuba twabigarukaho mu buryo burambuye, we nuze kuba wajya kuri. Kandi muri aya makuru turaza kuba twabagezaho inkuru y'abantu bagwiriwe n'ikirombe, abantu 10 bahita basiga ubuzima. Bivuga ko hari rero mu masaha ari imbere umubare w'abamaze kuba bahasiga ubuzima ushobora kuzamuka kubera ko ibikorwa byo gushakisha bari muri kino kirombe biracyakomeje. Rero nuze kuba wajya kure, turaza kuba twabigarukaho mu buryo burambuye. Muri amakuru kandi turaza kuba twajya mu makuru naho sport, aho turaza kubagezaho uko umukino w'Ubufaransa na Maroc waje kurangira, ndetse tuze no kubagezaho uko amakipe yagiye atomborana mu irushanwa rya Sekafa Kagame Cup. Aho rero uraza kuba wamenya ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon uko byaje gutombora amakipe bizahura nayo. Uraza kuba wabimenya mu buryo burambuye muri aya makuru. Icyo ngusaba no gukurikirana amakuru paka ageze ku musozo, ibindi uraza kuba wabimenya wadukurikira ukaza kuba wabimenya. Rero amakuru yacu
agiye kuba yakibanda kuri zino ngingo z'ingenzi maze kubabwira haruguru. Niba ari bwo bwa mbere wari udukurikiye ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ubashe kujya umenya amakuru agezweho kandi ku gihe, hanyuma ukande subscribe, ukande kunzogera, ukande like na share na comment, cyane cyane share, hanyuma ibintu birusheho kugenda neza cyane. Nkubwira ko rero amakuru yacu ya Makuru Now TV abageraho mu masaha mu gitondo n'amasaha yo ku mugoroba, hanyuma ukabasha kumenya uko isi yaramutse nuko igiye kwirwa cyangwa se nuko yiriwe, hanyuma ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Amakuru yacu rero atugiye kuba twayahera kuri ino nkuru. Reka nizere ko rero mwamaze gukora subscribe, nyabureka mukore subscribe muri benshi kugira ngo turebe ko twagera ku mubare wa 500, aba subscribe 500, hanyuma ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Reka tuhite amakuru yacu tuyahera kuri ino nkuru yaho rero igihugu cy'u Rwanda kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo kirebe ko ibiciro bya peteroli ndetse na essence byagabanuka, aho rero nk'uko Minisitiri w'Intebe yabivuze. Hanyuma rero icyo wamenya nuko igihugu cy'u Rwanda rero icyo wamenya nuko igihugu cy'u Rwanda amakuru yacu rero nuko tugiye kuba twayahera kuri ino nkuru. Rero igihugu cy'u Rwanda kikaba cyitegura kuba cyakakira ubwato bwikoreye rero toni ibihumbi 40 bya peteroli nk'uko amakuru ahari abivuga. Rero ibi bikaba byatangajwe na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda mwita Dr Justin Nsengiyumva, aho rero yabitangaje. Hanyuma rero icyo wamenya nuko rero ubwo Nsengiyumva yavugaga rero yagarutse no ku ngamba igihugu cy'u Rwanda cyafashe kugira ngo kitazahura n'ikibazo cya peteroli ikaba yabura mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwato butwaye peteroli y'u Rwanda buri hafi y'icyamba, aho biteganyijwe ko mu mpera z'uku kwezi ubwato rero peteroli zaba yatangiye kugera mu gihugu cy'u Rwanda. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yatangaje ko u Rwanda ruzakira ubwato bwa mbere bw'ibikomoka kuri peteroli bingana na toni ibihumbi 40 mu mpera za Nyakanga 2026. Bigarutseho ku wa 4 tariki 9 Nyakanga 2026, ubwo rero yagezaga ku nteko nshinga amategeko ibikorwa bya guverinoma ku nsanganyamatsiko igira iti kongera ubushobozi bw'igihugu mu kubungabunga ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Rero hashize igihe mu burasirazuba bwo hagati hari intambara ya Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanagize ingaruka zitandukanye ku bihugu bigiye bitandukanye, aho rero Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yagize ati muri ibyo bibazo harimo ifungwa ry'umuhora wa Hormuz unyurwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ishyirwaho ry'umusoro nshingiro by'10% ku bicuruzwa byose byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera mu mwaka wa 2025. Rero yakomeje avuga ati ibi byahungabanyije ubucuruzi mpuzamahanga bituma ibiciro by'ubwikorezi n'ibicuruzwa bizamuka binagabanya urujya n'uruza rw'ibicuruzwa hagati y'ibihugu. Yagaragaje ko hagati ya Gashyantare na Kamena 2026 igiciro cy'akagunguru ka peteroli cyazamutse kiva ku madolari 70 kigera ku madolari 126. Yavuze ko ibi byatumye essence izamukaho hafi 48% na mazuti izamukaho 50%, yongeyeho ko yongeyeho ingaruka zabyo zakomeje kwiyongera mu bice bigiye bitandukanye. Rero Minisitiri w'Intebe yagaragaje ko mu rwego rwo kwirinda ko ibikomoka kuri peteroli bibura ku isoko, guverinoma yakomeje gushora imari mu kongera ubushobozi bwo kubika ibikomoka kuri peteroli no gufasha abacuruzi cyangwa se abacuruza ibikomoka kuri peteroli mu kubona inguzanyo kugira ngo bashore bajye no kurangura. Yagaragaje ko kugeza ubu u Rwanda rufite ubushobozi bwo kubika litiro zigera muri miliyoni 118 kandi biteganyije ko ubu bushobozi buziyongera kugera kuri litiro miliyoni 230 muri Nyakanga nako mu mwaka wa 2029.
Minisitiri w'Intebe rero Justin Nsengiyumva yatangaje ko kugira ngo ubucuruzi bwo gutumiza ibikomoka kuri peteroli mu mahanga bworohe n'igiciro cyayo kigabanuke ku buryo burambye, guverinoma yashyizeho gahunda yo gutumiriza hamwe ibikomoka kuri peteroli bitunganyijwe binyujijwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ingufu mu Rwanda aricyo bita Rwanda National Energy Company. Minisitiri w'Intebe yavuze ko ubwato bwa mbere bupakiye toni 40,000 buteganyijwe kugera ku cyambu cya Tanga muri Tanzania mu mpera z'uku kwezi kwa Nyakanga 2026, kandi buri kwezi u Rwanda ruzajya rwakira ubwato bwikoreye rero utugunguru twa peteroli bingana gutyo. Guverinoma y'u Rwanda imaze gushora agera kuri miliyari 48 muri gahunda yo kugabanya ingaruka zizamuka ry'ibiciro bya peteroli binyuze muri nkunganire yatanzwe kuva muri Werurwe kugeza muri Kamena 2026. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yavuze ko iyi nkunganire yashyizwe cyane mu bwikorezi bw'abantu n'ibintu. Rero Minisitiri w'Intebe yagaragaje ko imibare igaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda bukomeje kugaragaza ubudahangarwa. Rero mu gihembwe cya mbere cya 2026 bwazamutseho 10%, ni mu gihe mu mwaka wa 2025 bwari bwazamutseho ku kigero cy'9.4%. Rero amakuru yacu tugiye kuba twayakomereza kuri ino nkuru, aho perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize icyo avuga ku biganiro by'amahoro biherutse kuba hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imvugo ya Trump ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye guteza urujijo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimangiye ko yagize uruhare mu kurangiza amakimbirane yari amaze igihe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusa ibimenyetso bihabanye n'imvugo yiwe. Trump rero yabivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo yari ari mu ndege ya Air Force One avuye mu nama ya NATO yabereye muri Turukiya. Muri icyo kiganiro yavuze ko intambara yo mu karere yari imaze igihe kandi yagejeje aho rero avuga ko yari imaze igihe rero yavuze ko yari imaze igihe kandi yagejeje ku iherezo iryo yise ikibazo cyari kimaze guteza urupfu rw'abantu benshi. Yavuze ko intambara yari imaze guhitana abantu benshi cyane ndetse akoresha amagambo akomeye avuga ko abantu bagera kuri miliyoni 115 bari barishwe baciwe imitwe. Hanyuma rero ibyo Trump yavuze byaje mu gihe umunyamakuru yamubazaga ko byari bimaze iminsi bivugwa ko Maria Corina Machado utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Nicolas Maduro yabujijwe na Amerika kuva mu buhungiro ngo atahe muri Venezuela nyuma y'uko uyu mugabo akuwe ku butegetsi. Trump rero yahise avuga ko atigeze afata icyo cyemezo ndetse ko atabona impamvu yagifata kuko Machado ari umuntu mwiza wemeye no kumuha igihembo cy'amahoro cya Nobel yari yegukanye. Yavuze ko Machado yamuhaye iki gihembo kubera ko yahagaritse intambara 8 zirimo niyo yise y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye Trump yavuze ko hari amakimbirane menshi ku isi yagize uruhare mu kuyahagarika, ashimangira ko ibikorwa bye by'ubuhuza byagize uruhare mu kugabanya intambara ku isi. Rero ibyo Trump yavuze bitandukanye n'ibiri kuba. Trump iyo avuga ko yarangije amakimbirane y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abishimangira ko amasezerano y'amahoro ibihugu byombi byasinyanye cyangwa byashyizeho umukono i Washington ku itariki 4 z'ukwezi k'Ukuboza 2025 yari amasezerano atanga umurongo ku buryo bwo gukemura amakimbirane n'umwuka mubi bimaze igihe biri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero haherewe ku gusenya umutwe wa FDLR ufashwa na leta ya Kinshasa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyagezweho hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo byagombaga kwubakirwaho no mu biganiro bya Doha bihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC 23 uharanira
uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda gusa bisa naho icyizere cyaraje amasinde. Nubwo Trump avuga ko intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarangiye, bisa naho ikizami kikiri kibisi kuko u Rwanda rushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kutubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington haherewe ku gusenya umutwe wa FDLR kuko ukomeje gufatanya na FARDC mu ntambara ihanganyemo rero n'umutwe wa FDLR nako uhanganyemo na AFC 23 mu burasirazuba bwa kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi imirwano ikomeye ikomeje hagati ya AFC 23 ndetse na FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu bice bitandukanye bya komine Minembwe. Mu mpera z'icyumweru gishize abarwanyi ba MLDP twirwaneho bafatanyije na AFC 23 batangaje ko bafashe agace ka Point Zero, Karingi, Mikenke, Gitave, Irundu, Karungi, Gakenke, Rubemba, Bicumbi, Baruta, Baruta, Rwintsankuku byari byafashwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iz'u Burundi, FARDC na Wazalendo na FDLR n'abacancuro. Rero ikindi wamenya nuko ku itariki 8 Nyakanga 2026 imirwano ikomeye kandi yongeye kubera muri ibi bice rero ihanganishije ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FARDC na twirwaneho habereye cyane. Rero iyi mirwano yabereye cyane mu bice bya Rugezi, Murima, Point Zero, Kazaroho, Abiralo, Abiri na Mikenke. Hanyuma rero ikindi wamenya nuko ni mu gihe impera z'ukwezi kwa Kamena muri 2026 nazo zaranzwe n'imirwano ikomeye hagati ya Wazalendo na AFC 23. Rero Trump yatangaje ko ibi kandi mu gihe hari abanenga uburyo Amerika yitwara mu kibazo ikabahungamira ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko itajya iryozwa ihonyorwa ry'amasezerano ikora, ahubwo igashyira imbere gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro aherutse kugirana na France 24, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda mwita Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko nta gisubizo ibihano bishobora guhuzana hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu rero tugiye kuba twayakomereza kuri ino nkuru. Rero uyu munsi twari twababwiye inkuru y'umuyobozi w'ishuri wakubiswe ikintu mu mutwe rero bakamusiga ari intere. Rero amakuru atugeraho nuko yamaze kwitaba Imana. Muhanga rero Muhirwa Pauline wayoboraga Groupe Scolaire Shori yapfuye nyuma yo gukubitwa ikintu mu mutwe akajyanwa kwa muganga arembye. Urupfu rwa Muhirwa Pauline rero wayoboraga Groupe Scolaire Shori wabereye mu bitaro by'Ikabgayi mu gitondo cyo kuwa 4 tariki 9 z'ukwezi kwa 7 2026. Bamwe mu babonye Muhirwa Pauline amaze gukubitwa ikintu mu mutwe babwiye ikinyamakuru Umuseke ko nta cyizere bafite cy'uko ashobora kubaho kubera ko bamugejeje kwa muganga ari muri koma ndetse atabasha no kuvuga. Rero Muhirwa Pauline yakubiswe ikintu mu mutwe ku wa 6 w'icyumweru gishize ahagana ku isaha y'isa 2 z'ijoro agiye kugera iwe mu rugo, aho rero yaracumitse mu mudugudu wa Buninga akagari ka Makera umurenge wa Cyeza. Umugore we yamubonye mu rukerera ajyanwa kwa muganga. Rero ni naho yaje kugwa. Umwe mu bari bamurwaje avuga ko baganga basanze igufwa ry'umutwe ryacitsemo kabiri ndetse byageze no ku bwonko. Rero ikindi wamenya nuko mu nkuru y'uyu mudiregiteri wapfuye nyuma yo gukubitwa ikintu mu mutwe n'abataramenyekana nuko Muhirwa Pauline asize umugore n'abana 3. Nyakwigendera akomoka mu karere ka Rusizi, gusa abamuzi bavuga ko umuryango mugari we utuye i Rubavu. Ayo ngoko
reka tuhite tujya no kuri iyi nkuru y'aho rero muri iyi nkuru Bugesera imirambo y'abantu 10 bagwiriwe n'ikirombe yabonetse. Polisi y'u Rwanda ifatanyije n'izindi nzego yabashije gukura mu kirombe imirambo y'abaturage 10 bagwiriwe n'ikirombe gisanzwe gicukurwamo amabuye yo kubaka mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera mu ntara y'Amajyepfo nako mu ntara y'Uburasirazuba. Aba baturage bagwiriwe n'ikirombe ahagana ku isaha y'isa 5 z'amanywa zo ku itariki 9 Nyakanga 2026 ubwo ni ku munsi w'ejo mu mudugudu wa Nyamabuye mu kagari ka Kanzenze mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Uburasirazuba mwita CCP Hamudu Twizeyimana yabwiye ikinyamakuru igihe ko nyuma y'amasaha menshi imirambo yabo ishakishwa hifashishijwe imashini 3 yakuwemo yose ahagana ku isaha y'isa 5 z'ijoro. Rero yaboneyeho n'umwanya wo kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo. Rero SSP Twizeyimana yasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo mu gihe habaye impanuka rero inzego z'umutekano zibashe gutabara hakiri kare. Yavuze ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye impanuka yaguyemo abantu 10. Kuri ubu rero imirambo y'abaturage yajyanwe ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo ikorerwe isuzumwa mbere y'uko ihabwa ba nyirayo bakajya kuyishyingura. Rero tuvuye kuri ino nkuru reka tuhite twigira hanze y'u Rwanda twigire mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho rero ngongeye kwambikana aho rero hagati ya AFC 23 na nuza n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye kurwana mu bice binyuranye biri mu rugabano rwa teritwari ya Masisi na Waikare mu ntara ya Kivu ya ruguru. Habaye imirwano ikomeye yamaze umwanya munini hagati ya AFC 23 n'abaragwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo. Rero iyi mirwano yatangiye mu ijoro ryo kuwa gatatu yagejeje kuwa kane tariki 9 Nyakanga 2026 rucyambikanye hagati y'abarwanyi ba AFC 23 n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko harimo na Wazalendo. Amakuru dukesha Radio Okapi avuga ko iyi mirwano yibasiye ibice byinshi by'icyaro muri kariya gace yatumye abaturage benshi bava mu byabo kugira ngo bakize amagara yabo. Amakuru yatanzwe n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze muri biriya bice avuga ko iyi mirwano yatangiye ku isaha y'isa 5 z'ijoro ryo ku itariki ku isaha y'isa 5 z'ijoro ryo kuwa gatatu ubwo inyeshyamba za Wazalendo zagabaga ibitero icyarimwe ku birindiro byinshi bya AFC 23 hanyuma ndetse ikaba yageze mu bice nka Karembe, Karonge, Kivuye na Mpati. Rero urusaku rw'amasasu arimo ay'imbunda za rutura n'izoroheje yakomeje kumvikana kuva muri iriya joro ryo kuwa gatatu kugeza ku isaha y'isa 4 za mu gitondo ku munsi wo kuwa kane ubwo ni umunsi w'ejo. Imiryango myinshi yo muri kara gace kabereyemo imirwano rero yahungiye ku kigo nderabuzima cya Karembe ariko bakaba baje gusubira mu ngo zabo nyuma y'uko habonetse ituze. Nubwo abaturage basubiye mu ngo zabo cyangwa mu byabo ariko haracyari ubwoba mu baturage bavuga ko isaha ku isaha urugamba rushobora kongera kwambikana. Hanyuma rero amakuru yacu tugiye kuba twayakomereza kuri ino nkuru ubwo tugiye kuhita tujya mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika aho rero Amerika na Iran byongeye kugabanaho ibitero mu gihe Khamenei yashyingurwaga cyangwa se yashyinguwe. Rero imirwano hagati ya Amerika na Iran yakomeje gukaza umurego kugeza kuwa kane aho rero impande zombi zakomeje kugaba ibitero bya gisirikare. Ibi rero byatumye impungenge ku mutekano w'akarere wiyongera rero ziyongera nako cyane cyane mu muhora wa Rumuzi aho amakuru atangwa n'abakurikirana urujya n'uruza rw'amato agaragaza ko umubare wahanyura
hariya mu muhora wa Hormuz urujya n'uruza rw'amato rwagabanutse. Amerika yatangaje ko yagabye ibitero ku birindiro bya gisirikare bigera kuri 90 biri mu bice bitandukanye bya Iran birimo n'ibiri hafi y'umuhora wa Hormuz. Ku ruhande rwa Iran ubuyobozi bwatangaje ko ibyo bitero byahitanye abantu nibura 14 mu minsi ibiri ishize gusa. Ibitangazamakuru bya leta ya Iran byatangaje ko kandi habaye ibitero hafi y'ikigo cya nucleaire cya Bushehr. Bivugwa ko ayo makuru yemejwe n'umuyobozi wungirije w'inama. Nubwo bimeze bityo Amerika ntigeze igira icyo itangaza ku bivugwa ko hari icyo gitero cyagabye kuri nucleaire ku kigo cya nucleaire nako. Mu rwego rwo gusubiza ibyo bitero, Iran yavuze ko yarashe ibirindiro by'ingabo za Amerika biri muri Kuwait, Bahrain, Qatar. Nyuma yaho mu ijoro ryo kuwa kane yongeye kugaba ibindi bitero byibasira ibikorwa bifitanye isano na Amerika muri Kuwait, Jordan na Iraq, nkuko ibitangazamakuru bya leta ya Iran byabitangaje. Hagati rero aho ngaho muri Iran habaye umuhango wo gushyingura wari umuyobozi w'ikirenga w'icyo gihugu cya Iran ariwe bita Ayatollah Khamenei. Imbaga y'abaturage yitabiriye uwo muhango wabaye nyuma y'iminsi 6 yo kumusezeraho. Hanyuma mu gihe umuhungu we Mojtaba Khamenei yavuzwe nk'uwasimbuye ku buyobozi se, ntiyigeze agaragara mu ruhame. Hari amakuru avuga ko yakomeretse bikomeye mu gitero cyahitanye se, nubwo nta tangazo rirashyirwa hanze ribyemeza. Amakuru yacu rero tugiye kuba twayasoreza ku makuru Now Sport, aho rero umukino warayubaye nijoro uhuza Ufaransa ndetse n'igihugu cya Maroc n'igihugu cya Maroc. Rero umukino warangiye ari ibitego 2 by'Ubufaransa ku busa bwa Maroc, n'ibitego 2 byatsinzwe n'uwo witwa rero Kylian Mbappe ndetse n'uwo bita Ousmane Dembele. Rero ikindi wamenya mu makuru Now Sport nuko rero amakipe yamaze kumenya uko yatomboranye muri Sekafa Kagame Cup 2026. Rero muri groupe ya mbere harimo APR FC, hakazamo ikipe yitwa Vipers, hakazamo iyo bita Gor Mahia FC, hakazamo iyo bita Garde Republicaine. Rero muri groupe ya B cyangwa se groupe ya kabiri rero harimo iyo bita Singida, hakazamo iyo bita Simba, hakazamo iyo bita James, hakazamo iyo bita Mogadishu City. Hanyuma muri groupe C cyangwa se groupe ya gatatu ho hariho Al Hilal, hakazamo Rayon Sport FC, hakazamo iyo bita Tiskar FC, hakazamo niyo bita KVC FC. Nuko nguko amakipe yatomboranye muri Sekafa Kagame Cup 2026. Amakuru yacu rero nahanga tuyasoreje. Indi sango yo mu makuru ni mu masari imbere. Hagati ngo mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro twamaze kubategurira byamaze kugera ku no muyoboro wa YouTube yitwa Amakuru Now TV. Hanyuma niba ari bwo bwa mbere udukurikirana gusaba gukora subscribe ugakanda no kunzogera igihe cyose dushyizeho video ugiva uwa mbere mu kwita uzibana. Ikindi rero nuko ukanda share muri benshi, mugakanda na like, ibintu bikashobora kugenda neza cyane. Indi sango y'amakuru mu masaha ari imbere. Hagati aho mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro bitandukanye twamaze gushyira kuri no muyoboro wa YouTube witwa Amakuru Now TV. Hanyuma rero ikindi nyaboneka muri studio turi kumwe n'itsinda rya Fisto Bibuzi Entertainment, abamfashije kusanya no makuru, abamfashije kubanga bw'ibyuma, n'abamfashije n'abagiye kumfasha kuyaprotinga, bose tubifurije kugira ibihe byiza. Muhahe muronke indi sango y'amakuru ni mu masaha ari imbere. Bye bye. Amakuru Now TV, we are to give you